assalamu alaikum on jarama de ngacci hakke ko landal men mari ɗo fi karmo koɓe wonande menen giɗɗo on ɓe leyɗe porto belgique ɗo ɓe ko fi wono sumaye si oti menen wonɓe besɗo mesmen hoori ortuno e korka kono noon on ti waɗa daɗirɗe e fitnaji ɗi on tigui hawrani taw ka yaasi si on tigui yalti ka yaasi kono to on noon ti watta daɗugol fitnaji ɗi on tigui hiyata par exemple yigol ka guite kon tigui ɗi hana hiwgol so tawi kono on tigui waɗata solution fi on tigui ñiɓin korka mum kan hala korka mum kan bonali ñallal ngal e piiji ko yiyata ko رمضان أري رمضان أري جنجن دين من إسلام وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته haray ñawore neɗɗo mo tawata guite mum ɗen no yana e ko harmi e suuma e ma ɗum mo tawata himo heɓde fitna e rewɓe ɓen ko on ɗum oɗo duwa wadde haray fil haqiqa awwalan ko wiyeten on tigi koyo watta yiila yo wallinor piiji tati goo on ko honɗum ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala da'iman yo on tigi anditu haysi hina e suumaye himo yamira jogagol guite makko ɗen e darugol ko harmi surtout noon suumaye ɗum ko goo ɗimmum ɗum haray koyo on tigi woɗɗito kala ka worɓe e rewɓe jillodirta ɓay ko so ɗon jillodiri si daraɓe tammum ɗum haray koye on tigi ombo guite mum ɗen nde himo yaa surtout wono wonɓe ɗe leyɗe occident on tigi uggino ɗon haray ɓay kamɓe ɓe andata fiwigol ko suumaye yoɓe jomboro fiiɗum ma yoɓe buumoro fiiɗum ma yoɓe woɗɗito haray an ko arrenoto haray ko ɗum ɗo woni ko dandata on tigi fitna guite ɗen inchallah e oɗo suumaye wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. رمضان أري رمضان أري جنجن دين من إسلام ريوين جوغي من الله دوبر رتدن إكا ويكن تواجا أودو